ili njegovog tvorca gospodina Dragana, kao što smo se dogovorili da ću dati ekskluzivno izjavu posle ovih nemoralnih i ovih kriminalnih izbora u Beogradu. To sam večeras, kao što vidite, i uradio. Evo, ja ću onako u kratkim crtama i ljudski kao političar da kažem svoje mišljenje i utiske koje imam i na terenu koje sam dobio. Ovo što se večeras desilo je jedno, kako kažem, pokazivanje sile, nemorala, bezobrazluka, ludila i jednog kriminala kakav nije zapamćen u novijoj nekoj istoriji, pogotovo u istoriji da su počeli da se dešavaju višestranački parlamentarni izbori. Ovo danas je bilo kupovanje roblja, kupovanje istine, kupovanje slobode, kupovanje straha i kupovanje svega onoga što smo svi zaboravili davno da postoji uopšte, jer smo mislili da je to sa komunizmom otišlo. Mi kao stranka smo doživjeli jedan debakl u smislu krađe jedne osione od ovog kriminalca Aleksandra Vučića. Bili smo nemi svedoci na koji način se bahato ponašao Zelja, neki Zelja, Melja, već kako ga zovu, koji je došao sa 15 crnih džipova u Bor i uz prisustvo policije davali su mito od 2000 do 6000 dinara. Izvlačeni su ljudi iz kuća po Beogradu i stavljani u kola da idu da glasaju i primali su novac. Izvlačene su kutije i prelepljivane kutije, mesto da budu pečati od voska, pečati su od plastelina. Nisu dozvoljavali našim ljudima koji su na spisku da uđu i da budu kontrolori, a kasnije i oni koji nadgledaju sada uvođene u statistiku. Evo sad imamo ovog trenutka problem u Paliluli da ne daju čoveku da priđe da slika. I evo, građani iz Srbije, ono što sam i pričao, dočekali smo da je ludilo uzelo maha i da je ovo dokaz da je ova vlast rešila da ide do kraja, da ide džonom na sve, samo da bi opstala na vlasti i nastavila svoju krađu. Večera sam, nažalost, došao do jednog stravičnog zaključka i shvatio sam surovu istinu i situaciju u kojoj živim ja kao i svi vi. I moram teškog srca da kažem ono što će se retko ko od političara usuditi, a to je da, nažalost, mislim da će Srbija ući u krvavi jedan deo istorije i ono što smo izbjegli 6. oktobra, mislim da ovog puta će ovaj čovjek uvesti Srbiju u krvoproliće. Nemojte da se iznenađujete, jer taj čovjek je zakrvavio Bosnu, taj čovjek je zakrvavio Hrvatsku, taj čovjek je zakrvavio Kosovo. Nažalost je poražavajuće za mene da ja kao jedan političar odgovoran moram da iznesem ovakvu surovu istinu u kojoj su postali svi svesni i imam toliko hrabrosti da to iznesem ovako javno i žao mi je što će, siguran sam, do toga doći. Ne prizivam to, ne želim to, ali sam večera sebi sa jednom teškom mukom i jednom gorčinom i zebnjom za ovu mladost i za ove sve ove ljude nedužne, da će ovaj čovek uvući Srbiju u ubilački rat. Svedoci smo svega onog što sam vam pričao na vreme, ako se svi sećate da je trojanski konj cele priče da je Đilas, govorio sam vam svima, čovjek koji nema ni svoju stranku, izašao je i dala su mu se prostor. I ako se sećate da sam pisao da je Đilas platio Šapiću 750.000 evra i nikome nije demantovao i tako dalje, uverili ste se da je došlo najcrnje doba ikada u Srbiji. Mi smo večeras imali informacije da je CESIC, koji se proziva da je neka neutralna misija ovde u Srbiji, zapravo jedan deo kriminalne organizacije, gde smo igrom slučaja i našom ažurnošću na terenu saznali od osobe koja je bila zadužena za kontrolu izbora i koja je pripadala CESID-u, da su dobili od direkcije, to je od njihovog direktora, su dobili direktivu da sve nepravilnosti koji uočavaju na terenu, da isključivo ide CESID-u,
na drugom mestu SNS-u, na trećem mestu radikalima i na četvrtom, bože moj, što se nisam iznenadio, upravo Đilasu. Ušli smo Srbiju ponovo u jedan šibitarski krug od jednoga koji je pljačkao na jedan način, pa je sklonjen od ovog drugog, sada imamo drugog i trećeg zajedno. Moram da priznam da mi je žao što je to tako. Žao mi je što je Srbija nasela ponovo na jedan krug ozbiljne laži i manipulacije. Nisam iznenađen uopšte ovolikom krađom republikanskih glasova. Zahvaljujem se svim onim hrabrim ljudima koji su dali glas republikancima i koji su očekivali da će imati svoj glas slobode i govora kao što sam imao na RTS-u, da ćete imati u gradskoj skupštini i da ćete zaista imati čoveka kod koga ćete moći da uđete svakog trenutka u gradsku skupštinu i kažete problem koji vas muči. Nažalost, ostaćete i dalje taoci Gorana Vesića, ostaćete dalje taoci Nemanje Stajića, imaćete iste taj pristup da će se od Beograda praviti ko šta hoće. Oni su zauzeli Beograd i oni Beograd neće dati ni po koju cenu. Ja ne znam, evo, prosto što vas prekidam, gospodine Sandoloviću, posle Savamale i Fontane, da su oni osvojili apsolutnu većinu, pa samo je pitanje šta nas se tek sprema za naredne 4 godine. Ja hoću da kažem građanima Srbije da očekuju najgori mogući period ikada koje Srbije doživela. Evo, voleo bi da prvi put u životu zaista promašim skroz i da ne budem u pravu, ali mogu sa sigurnošću da vam kažem jer sam već duboko infiltriran u stvari koje se dešavaju i ovo je došlo najtužnije i najgore vreme ikada za Srbiju. Nadam se da ćemo uspeti da se izvučemo sa što manje tužnih stvari, što manje strašnih stvari, ali mislim da trebamo da se svi psihički spremimo na to. Drugačije, verujte mi, neće ići. Ono što hoću da skrenem svima pažnju, vi znate svi da sam evropejac i znate kako sam imao čvrst stav ka tome. I dalje sam evropejac, ali smatram da je trenutno u Srbiji vlada jedan fašističko-komunistički duet ala dirigovanih iz Nemačke i videli ste da je Aleksandar Vučić išao po odobrenje u Nemačku da može da se na ovakav način ponaša prema svim građanima Srbije, da bude ovakav strahovlada, da bude ovakav mito i korupcija i da mi neko kaže da Evropa ovo ne zna. Evropa sve zna, Evropa je videla šta se dešava i Evropa je ponovo prečutala i pustila je Srbiju da grca u svom haosu, očekujući da će Aleksandar Vučić uraditi upravo ono što pojedine strukture u Evropi nisu uspele da urade, a to je da se osvete Srbiji na pravi način, da Srbija na kraju se zakrvavi unutar sebe same. Znači, to je bila poenta, to je bio razlog, to je suština politike koju vodi Aleksandar Vučić pod pokroviteljstvom isključivo Nemačke, koja dominira na svaki mogući način sa njim, jer verujte da ni Rusija ni Amerika su se ogradili od ovakvog ludog diktatora, da to nigde nema na svetu, tako da morate da se fokusirate svi da znate odakle ide problem. Ja bih želeo da čestitam i onoj grupaciji Ne davimo Beograd, jer oni su se zaista trudili i tužno je da su se sa toliko emocija čistih su ušli u sve i doživjeli su jedan debakl da budu pokradeni, da na grobu mrtvog čoveka koji je fakat ubijen od stresa, od novog zemunskog klana Aleksandra Vučića, da se grade zgrade i da neko ubira profit. To je tužno u Beogradu. Danas je Beograd poražen. Danas je Beograd poražen od dođoša sa strane, od autobusa sa strane, od kola sa strane, od emigranata koji su dobili boravak ovde i koji su glasali, od velike populacije Roma, ne onih poštenih koji neće, ima poštenih koji smo slušali na pijaci da ih zovu telefonom i neće, od jedne većine Roma koji su se opet prodali i prodali su i sebe i nas, od ljudi koji nikad u Beogradu nisu živeli,
od mrtvaka koji su ponovo glasali po ko zna koji put, od krađe bizarne usput gde su se otvarale kutije i menjali su se skoro spiskovi, od duplih spiskova gde ste videli na Zvezdari gde krije jedna primitivna osoba, krije iza svojih leđa dupli spisak očekujući kad će da promeni papire za Aleksandra Vučića. Tako da, moji sugrađani, moj Beograde, draga moja Srbijo, dobrodošli u jedno vreme Danteovog pakla koji ćete dugo pamtiti i dugo ćete kad se sećati. Nažalost, po ružnim stvarima, ušli smo u zadnju fazu borbe protiv samih sebe, otići ili suprotstaviti se, i to će biti, ja mislim, jedna od glavnih tema i glavnih misli svih vas koji ste večera se duboko zamislili i pitali se da li je ovo moj Beograd. Gospodine Sadolović, najviše se zahvaljujem na izdvojenom vremenu za razgovor i za naše uvažene gledalce, i mislim da je vreme da se svi zdravomisleći ljudi zbiju, saberu i jednom odlučnom borbom da ovo je više pitanje života i smrti, opstanka, i odlučnom jednom udruženom borbom da se krenu oslobođenje. Mislim, ako se ljudi ne saberu i ne udruže protiv ovog zla, nama spasa nema. Očigledno, to je nema. To je apsolutno tačno. Ja sam danas dobio poziv od predsjednika Zelene stranke, pričam od one prave Zelene stranke koja je i registrovana kao većinska stranka, od gospodina Dragana, i on je zaista jedan čovjek koji je prošao i režim Miloševića, i mi smo danas razgovarali prvi put kao ozbiljni opozicioneri i došli smo do zaključka da je velika greška bila zašto se ona prava opozicija nije ujedinila. Ja sam bio za to i ja sam rekao da lične stvari i amuzitete i sujete treba da ostavimo sa strane, da mi imamo mnogo važniji problem opstanka, i da sam ja kao jedan pragmatičan političar koji znam šta je privilegija danas od ličnih nekih amuziteta, sam prihvatio da svaku saradnju u buduće imam, ali u toj saradnji naravno neće biti ova saradnja koja se prodala, i sigurno u toj saradnji neće biti nikada Čedomir Jovanović. Za sve druge opcije republikanci i ja smo na raspolaganju. Krajnje je vreme da se svi ujedinimo, svi, rekao sam i pod jednim sloganom, svi za jednog, jedan za sve, svi u jedan glas za spas svih nas, jer ukoliko budemo sad prečutali i ukoliko budemo sad sagnuli glavu, spremite se da ona uvek bude sagnuta. Ima period u životu kada po svoje vreme da ustajete ili više nikad ne ustane. Sad je došlo vreme za Srbiju to. On je dobio dozvolu da pokrade i prošli put kad je pokrao za parlamentarne izbore isto je Nemačka stala za toga i dobio je kompjuter koji je sve to regulisao kako treba, i po drugi put je ta naša prijateljska Nemačka je podržala svog profašističkog komunističkog lidera Vučića koji je nastavio politiku uništenja Srba, kao da je po zadatku postavljen ovde. Prema tome, Srbijo, teška vam noć razbila. Hvala, gospodine Sandilović. Hvala i vama, prijatno.